Haga jingle kai League 1 happening ke PSG Persia ika Lens haba pai shagna ke jingle kai ke PSG kala khor gadam job hadin bagalala ban pelem ya Lens da arlanot baria kini ki ar goal jong ke PSG la yo ban Thep haga menit ke khatsan ban haga menit ke san phawai leng bau par kola haga jingle kai Serie A happening ke AC Milan Persia ika bolokna haga ne jingle kai ke AC Milan kala khor gadam job hadin bagalala ban pelem ya bolokna da shigulanot Baria kerja sikul juga AC Milan da yoban Thep leng bau Luca Modric haga menit ke ban riu away. Haga jingle kai hapeng ke Roma Persia ke Torino haba pai sha kerja jingle kai ke Torino kalau khor ke nam job hadin bakalala ban pelem ya ke Roma da sikulanot. Baria kerja sikul la yoban Thep haga menit ke basan pheu khandai. Haga jingle kai La Liga hapeng ke Barcelona Persia ke Valencia haga kerja jingle kai ke Barcelona kalau khor ke nam job hadin bakalala ban pelem suk ya ke Valencia dun riu lanot. Baria gini genreu gol juga Barcelona la yoban Thep ar gol Dau Lopez ar gol Dau Rapinha bad ar gol la yoban Thep leng bau Robert Lewandowski. Haga jingle kai Premier League hapeng ke Burnley Persia ke Liverpool aba pai sha ke jingle kai ke Liverpool kala khor ke ram job hadin bakalala bad pelim selit ya ke Burnley da shikulanat. Baria ke shikul juga Liverpool la yoban Thep ashwa bad khot ke jingle kai kata haga minit ke khandai pheu plus san leng ba ke penalti balakan ciat Dau Mohammed Salah. Haga jingle kai Manchester Derby hapeng ke Manchester City Persia ke Manchester United haga ne jingle kai ke Manchester City kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelem ya ke Manchester United da lailanon baria gini ki lai gol jo ke Manchester City la yoban Thep shigol leng bau Foden haga minit ke bakhat pra bad ar gol la yoban Thep leng bau Haaland haga minit ke basan pheulai bad haga minit ke ban riu pheu pra Haga jingle kai Saudi Pro League hapeng ke Al Nassr Persia ke Al Khalun haba pai shagna ke jingle kai ke khenhun yele kai jong Ronaldo ke Al Nassr kala khor ke nam job hadin makalala ban pelem ya ke Al Khalun da Arlanon. Haga jingle kai Asia Cup T20 hapeng ke India Persia ke Pakistan haga ne ke jingle kai ke India kala khor ke nam job hadin makalala ban pelem sok ya ke Pakistan hadu nya weekend. Haga jingle kai MLS hapeng ke LAFC Persia ke San Jose haba pai shagna ke jingle kai ka kenhun yale kai jungson ka LAFC kala khor ke nam job hadin bakalala ban pelem ya ke San Jose da Saul ar bar haga ne ke jingle kai uson le yo ban Thep gol tang haki san pheulai second